a few words, maybe not in English, but because I was in Yugoslav army and I can speak Serb. Okay? Yeah. Maybe. Okay. But just a little presentation or a little experience mine. Yeah. Bio sam u Tomusu 11 godina i tamo napravio 60 inovacija. Od tih 60 bilo je 20 u serijskoj proizvodi i najviše je bilo mopeda i motocikla od APN6 do ATX, DT, DT50, DTN, neki model za Austriju, a nešto modela za Ameriku i od tih još uvijek u serijskoj proizvodnji AT6 poslije 30 godina. Poslije model za Ameriku, to je jedan Tomos TT, to znači Tomos Top Tank, to je bio automatik sa rezervoarom da ići na motociklu. Taj se radio i se radi još poslije 26 godina i ATX bio u proizvodnju 21 godina i BT holandski bio je 10 godina proizvodnji, pa varijanta jugoslovenska bio je oko 15 godina proizvodnji i tako dalje. Puno toga, od tih 20 inovacija su i cilindar, ohišje od motocikla, od menjač se to, tako. Kad je išao Tomus u stečaj, 1998. godine, ja počeo raditi u mom studiju, vlastnom studiju, jer i već kad sam radio u Tomusu sam dizajnirao autobuse za autobus. Poslije sam dizajnirao vozila za čišćenje ulica, više ambulantnih vozila, i to sve za strane firme, za Poljsku, za Italiju, 16 projekta, 16 do 18 projekta za Italiju. Tamo sam radio i medicinske aspiratore. Poslije sam radio alpinističku opremu i za neku francusku firmu. Najprije prvo za neku firmu iz Izole, tamo za Bobra i tako dalje. A sad najzadnije radim za Nelson Media, za američku firmu. Prije je bila to firma sa Polićem, ta je naša firma, tam on je dobar izum napravio na području telemetrije i tako. Sad, evo, prošle godine sam završio jedan projekt, sad će drugi i tako dalje. Neću više da pričam, to je kratko. Rosa, thank you.